Dakle, po principu zapaljenih domina. Prvo su upali jedno žarište, posle toga se ono gasi svim sredstvima u ime raznih mirovnih inicijativa i sprečavanja humanitarnih katastrofa, kasnije se pali drugo žarište, posle toga se pali treće, četvrto, peto, mi vidimo puno primjera, Slovenija, Bosna, Kosovo, Čečenija, Indonezija, Tajvan. To je zvanična doktrina NATO saveza koja je usvojena 1991. godine u Rimu, novembra meseca, low intensity conflict, znači sukobi niskog intenziteta, da bi mogli da budu kanalisani, da bi mogli da budu kontrolisani, da bi mogli da se pale i gase u onoj meri u kojima je vladarima i senki, kako bi rekao istraživač novog svetskog poretka, odnosno stratezima, operativcima i arhitektama novog svetskog poretka potrebno u određenom istorijskom trenutku. I najveća tragedija, pre svega za muslimane, dakle za one koji ispovedaju islamizam, što su oni zloupotrebljeni, što su oni samo sredstvo u tuđim rukama. Dakle, postoji jedna nadinstanca koja i njima manipuliše, da ih baca u sukobe sa Rusima, sa Srbima, sa drugim narodima koji hoće da obrane svoje identitete. Evo, uzmemo za primjer samo takozvani, odnosno nije takozvani, on se zvanično zove, sastanak Šangajske petorke, 5 srednjoazijskih zemalja, odnosno onih ključnih zemalja za središte Evroazijskog kontinenta. Oni su u septembra meseca prošle godine doneli odluku, vrlo umesnu, sa stanovišta svojih strateških i geopolitičkih i duhovnih interesa, da svim sredstvima sprečavaju pokušaje da se pale žarišta kao što je paljenje žarišta u staroj Srbiji, odnosno na Kosovu i Metohiji, u ime verskih sloboda, u ime ljudskih prava. I to je dobar pokazatelj da je moguće odupreti se, odnosno prozreti sve one namere, sve one planove, sve one projekte arhitekata novog svetskog poretka. Neverovatno je da ti planovi postoje zapravo davno, postoje od 18. veka i vrlo jasno zacrtani. Čak su kasnije pojavili se, doduše, početkom 20. veka u jednom sublimiranom vidu i to je dobilo ime protokola sionskih mudraca, koji su zapravo samo izvodi jednog šireg plana. Da ne bismo sad naše gledaoce upućivali u sve to koliko je bilo pokušaja da judeo-masoni ponište protokole i da kažu da su falsifikat. Ako su falsifikat, onda se uvijek postavlja pitanje gde je original. No, da se vratimo mi ovom. Vi ste objavili sad pre nekoliko dana je bila promocija, jel tako, vaše najnovije knjige koja se zove Pobediti ili nestati. Ogledi o srpskom putu ili bespuću. Hoćete nam reći čime se bavi tačno ova vaša knjiga? Ovo je zbirka ogleda koji su vezani za jednu tematizaciju sociološko-politikoloških problema relevantnih za opstanak srpskog naroda koji želi da bude dostojan onog svetosavskog poverenja svojih svetih predaka. Zato i podnaslov Ogledi o srpskom putu i antisrpskim bespućima. Mi pravoslavni Srbi znamo koji je srpski put. Srpski put je put sa velikim P, to je Gospod Isus Hristos, kao što i on sam kaže, ja sam put i istina i život. Srbi koji su bili sa Hristom, verni Hristu, Srbi koji su bili Hristovi, kao što kaže Sveti đakon Avakum, Srbi je Hristov, raduje se smrti, nema lepše vere od hrišćanske. Ti Srbi su podarili ne samo svojoj naciji, ne samo svojim potomcima, nego i čitavom čovečanstvu prelepe plodove koji su opstali i ostali da bi pokazali, da bi svedočili, odnosno pokazuju i svedoče svu onu snagu, pre svega duhovnu, državotvornu, geopolitičku, kulturotvornu snagu jednog naraštaja koji je bio veran Bogu živom istinitom i u toj meri, odnosno u meri njegove vernosti je i sam bio živ i istinit. Naši sveti Nemanjići, naši sveti Lazarevići, svi naši sveti preci koji su živjeli po Bogu, dakle, koji su živjeli pobožno, su pokazivali, dokazivali da nema drugog puta izvan Hrista, da nema drugog puta izvan vere pravoslavne. Sve ostalo su bespuća. Bespuća ima mnoštvo, ima ih milijarde i sve su to u stvari antihrišćanska bespuća koja ne dovode do konačnog cilja, koja ne dovode do nebeske Srbije, koja ne dovode do Carstva Božje, koja ne dovode do očuvanja srpskog otočanstva, koja ne dovode do onoga što kaže sveti vladika Nikola Velimirović, da se carstvo zemaljsko može odbraniti samo stremljenjem, odnosno zalaganjem da se pridobije, odnosno zadobije carstvo nebesko. I upravo ova knjiga jeste pokazatelj da je živ Bog i da su živi Srbi Božji, da je živa vera pravoslavna u srpskom narodu. Ovde se radi o pokušaju da se identifikuju svi oni problemi sa kojima se srpstvo suočava na kraju 20. veka, odnosno suočavaće se na početku 21. veka. Problemi partijašenja, problemi raznih satanista, pre svega satanista, ne mislim u sektaškom smislu, nego onih satanista koji žele da nas satru kao hrišćanski narod. Pa evo vam primjer samo
da satanizam nije vezan samo za neku decu koja oblače crne jakne i kolju kokoške ili piliće na groblju. Da, vrše smešne obrade na groblju. Ako kamera može da uhvati ovaj snimak, odnosno fotografiju, reprodukciju iz jednog časopisa koji je objavljen. Da, mislim da se vidi. Objavljen to je u Švajcarskoj, to je list Tages-Anzeiger, 3. oktobar 1996. godine. To je fotografija sadašnjeg američkog predsjednika Williama Clintona koji na jednom političkom skupu pozdravlja svoje pristalice satanističkim pozdravom. Ispružen kažiprst i mali prst. To je pozdrav sataninih rogova. Evo sad će naš kamerman privući. Dakle, satanizam je nešto mnogo zlokobnije i opasnije nego neka satanistička sekta ili neka satanistička organizacija kao Ordo Templi Orientis koja se bavi žrtvovanjem, odnosno orgijanjem na groblju. Ako toga nismo svesni, dakle, ako nismo svesni te opasnosti koja nas je iskolila sa svih strana, ako nismo svesni te srbomržnje, odnosno srbofobije, kao rasizma novog svjetskog poretka, o tome govore vodeći geopolitički analitičari i teoretičari širom sveta, koji nisu prodali svoju naučnu nepristrasnost zarad raznih interesa, pre svega finansijskih. Srbofobija i rusofobija su oblici rasizma novog svjetskog poretka, kao što je antisemitizam bio rasizam nacističke Nemačke. A sadašnji rasizam novog svjetskog poretka su rusofobija i srbofobija. A koren rusofobije i srbofobije je hristofobija, to je pravoslavofobija. Mržnja prema pravoslavlju, odnosno mržnja prema Hristu. Da, samo za trend moramo dati jedno malo objašnjenje, pošto se naša emisija iz ove zablude. Što se tiče nacističke Nemačke i antisemitizma u nacističkoj Nemačkoj, mi moramo našim gledalcima reći da su zapravo judeo-masoni stvorili Hitlera, da je Haussmann bio Hitlerov idejni vođ, to je jedan Jevrejin, vrlo opskurna figura za koga nema podataka odakle dolazi ni gde nestaje i da taj čovjek je zapravo napisao Mein Kampf. Jer se zna da Hitler posle zatvora u Minhenu, gde je navodno pisao Mein Kampf, zapravo ruke su mu toliko drhtale da nije mogao ni olovku da drži u rukama. I zna se da on nije autor i njegovo obrazovanje mu ne dozvoljava onakav stepen analiza ni polemičkih tekstova i tako dalje, jer se zna da kad se analiziraju njegovi govori, da su često bili besmislica u političkom smislu, pa čak i u tom nacionalnom smislu i tako dalje. Dakle, pojavio se tu jedan interesantan fenomen, da sami judeo-masoni, dakle, svi poreklom Jevreji, stvaraju nekakvog svog neprijatelja. Zbog čega su to uradili? Onaj ko proizvodi neprijatelja, on pritom proizvodi i stratešku ostupnicu za razne svoje mahinacije. Kao što je poznato, cionizam je u stvari jedan od rasističkih oblika projavljivanja onog šovinističkog elitizma u jevrejskom narodu. Kada govorimo o jevrejskom narodu koji pokazuje te šovinističke sklonosti, odnosno rasističke sklonosti, ne mislimo na čitav jevrejski narod, na sve stanovnike Izraela. Ali uzmemo za primjer da nemoguće odupreti se pokazateljima, počev od protokola sionskih mudraca, počev od raznih događaja u posljednjih 10 godina koji se tiču našeg identiteta i našeg opstanka, da su mnogi od aktera upravo Jevreji po poreklu. Uzmemo samo za izjavu Richarda Holbrooka koji je 95. godine rekao da su Srbi, ovaj citat, neko oproste vaše srpske uši zbog toga, da su Srbi narod govnjivih ubica. Uzmimo za primjer izjavu Davida Gomperta koji je bio savjetnik Georgea Busha, američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost na početku ratnih sukoba, dakle 1991. godine, je izjavio da su Srbi virus koji treba uništiti. Dakle, to nisu sporadične i neke neuračunljive izjave nekih neuračunljivih spodoba. To su izjave koje pokazuju strateško usmerenje američke administracije. Ili izjave Madeleine Albright ili mnogih drugih ljudi, da ih ne pominjem ovdje i sada, i razno dodvoravanje svim srpskim neprijateljima i satanizacija pravoslavnog srpskog naroda. Satanizacija preko raznih manipulacija koje nemaju veze samo sa medijskim manipulacijama, nego i sa ubijanjem ljudi koji su pripadnici drugog naroda, znači nesebično, odnosno ono satanističko demonsko žrtvovanje pripadnika drugog naroda, da bi se to ispostavilo na račun Srbima kao ubicama, kao genocidnom narodu, gde je došlo do raznih komičnih situacija da su, ne znam, sačuvaj Bože, Srbi silovali stotine i stotine hiljade muslimanki i tako dalje i tome slično. Ili primjer poslednjeg otočanstvenog rata od 24. marta do 10. juna prošle godine, da je navodno 100 i nešto hiljada šiptara ubijeno od srpskih oružanih snaga, pa se kasnije ispostavilo, španski forenzičari su pokazali da je oko 1000 i nešto postradalo pripadnika ove terorističke bande OVK. Znači nisu mogli da pronađu ni 10.000 u stratištima. Dakle, to su medijske manipulacije koje upravo govore o tom stravičnom rasizmu novog svjetskog poretka, srbofobije. Evo mi još jedan primjer, ako može kamera da uhvati
jer je jako zanimljiv i značajan. Radi se opet ne o nekom sporadičnom biltenu ili o nekoj fotomontaži, kao što i ono malo čas nije bila fotomontaža. Ovo je fotografija koja je... Mi ćemo se još vratiti. Bill Clintona je fotografija koja je potpisala... Sa ovim znakom i odakle taj znak potiče. Agencija Reuters stoji iza toga. A ovo je naslovna strana, 12. oktobar 1998. godine, naslovna strana jednog od najtiražnijih, odnosno najčitanijih političkih nedeljnika, američki nedeljnik Newsweek. Na ovoj naslovnoj strani je najava special reporta, takozvanog specijalnog tematskog priloga, koji govori o navodnim zločinima na Kosovu i Metohiji od strane Srba. I ovdje je izrečena jedna od najstrašnijih, najmonstruoznijih rečenica ikada u istoriji. Serbia, Europe's outlaw nation, što znači Srbija, razbojnička nacija Evrope. Ili kada se doslovce prevede Srbija, nacija koja stoji izvan svih evropskih zakona.